nje namhlanje ke topic esikhuluma ngayo bafowethu sizoke sigcile la entweni yazakithi zesiZulu ukuze sibe ne content noma ukuze sifunde something namhlanje uproducer usibhalele something enye into nje ethanda ukuba seceleni today sikhuluma ngegama noma ngento okuthiwa isipheko sikhuluma ngesipheko ithi la into yami mangifunda yini isipheko kwakwenze njani mayifika umuntu ethi khehleleze ngicela isipheko usicela kumuntu onjani kusuke sekutheni mase kufanele ukhiphe isipheko ukhehleleze ngoba kufanele nje isipheko ngisikhiphe eSouth Africa yonke kuze kube negama elithi isipheko kwakwenze njani umele maybe siqale siyithathe from lapho indaba ngasho ukuthi ipresent ngasho ukuthi igift yindaba kwakhetha igama lesiZulu kwathiwa isipheko uphekisa umuntu onjani kusuke sekunjani la sekuthiwa sizonphekisa like sizonphekisa sifuna ukuzwa ke lapho ukuthi abalaleli ku 0659337772 asifuna uqale thina sihlaziye ngoba thina masingaqale siyenze definition sikhiphe yonke into bawulandela thina ake siqale sizwe kubalaleli kuma voice note 0659337772 uya understand ngizwe lento ngishoyo unjani mntaka baba ukhuluma ngento ejulile kakhulu ngoba ejulile le yokuphekisana yeah ngakho ke asizokuba asiqale ngabo sizwe ukuthi bathini bese siyihlaziye siyicana ngoba nanso engefele kwehlukana phakathi kobugebengu nokukhuthuza abantu nobuqili bese isikwazi ukuthi umuntu angahambe kubiza ngesipheko futhi nanso lawo leyo nhlamba leyo ukuthi umuntu ahambe ngongozi imizini yabalecela ipheko akona umcimelo 0659337972 0659337972 awusitshele wena according to your understanding it's either umZulu umXhosa umDebele umTswana uMpedi umTswana uMpedi kingisipheko ke batla wena umbulelle gore wena ka o bona ka hao o re kingisipheko ke batla utlwa ka wena ha gore ha o mo magaeng ba re isipheko ba re batho na le ntwe ba re ke sipheko ke batla utlwa ka wena gore king ntweo o fa motho jwang sipheko ke motho jwang o kreang sipheko ke motho jwang o skera ha le jwang ke batla utlwa ka lona gore king sipheko ngifuna ukuzwa lapho ake ningibekeleni bafowethu sifuna ukuzwa sifuna understanding from abantu bakithi ungenze kuphesha kwezilwandle wherever you are siyawufuna umbono wakho ukuthi isipheko sitholwa umuntu onjani kusuke kwenze njani makuthiwa hayi cha lo uthola isipheko noma igama elithi isipheko lichaza ukuthini maybe kufanele siyithathe from lapho kunabantu asebezondane ngenxa yokuthi akaza nginika isipheko esifuna ukuyithinta lento abanye omakhelwana basangenelani sifuna ukuzwa ukuthi bathini isipheko yini ake ngizwe ama voice note ngigijime ngiyekuma akangiphekisanga angisaphindi ngimkhulumise ngoba akaza ngiphekisa ake ngizwe I voice note yakho ngicela ingabi more than 30 seconds and ucishe umsakazo ube professional cishe umsakazo emva kwakho mawuzosenda yini isipheko ake ngizwe ukuthi abantu bathini siyabonga lo kaTembe semandeni ngokuhlala isipheko ngokwazi wami uphekisa umuntu isipheko imali oyikhiphayo onika umuntu omjwayele noma umaziyo noma isihlobo sakho uma izoba nomsebenzi noma nomcimbi umlekelela entweni zakho zokupheka lapha azopheka khona ayahlanganisa ngiyabonga okay uthi imali asazi sizozwa ake sizwe abanye bathini ngiyabingelela ndumandumane yadumeza izulu sihlahla semidlebe nondela mzimba ukhuluma nomzwakho mala ngokwazi kwami isipheko yinto osuke uyipha umakhelwane kahlahle into eyisipho uma enze umcimbi isipheko asiyona impoqo kusukuyinto umpho ngothando uma usumphoqa umuntu noma usuhambe umcela ngicela ungiphekise ngento ukuthi akusasona isipheko leso kahlahle isipheko is something like a surprise like yabo ngoba umuntu usuke ngazi ukuthi uzomuphana so asayididana nesilenda ukhona uthi isipheko iqhaga kwaphela angazi iqhaga elinjani uthi isipheko iqhaga omunye la ngiyafunda uthi isipheko
angazi sifuna ukuzwa thina lezi ezibhaliwa sifuna le voice note kodwa lo ekakho usasho khona futhi sibheke into yodwa ake sibone abanye bathini la siza ukuthi lo uthini ngoba bayasend asizwe lo Nolani mkhulu Mampinkenyo Castala mina ngokwazi kwami isipheko ngazi ukuthi uphekisa umuntu uma enza umsebenzi noma kukhona nje umcimbi wenzayo uyamphekisa kakhulukazi uma kumsebenzi uthenga noma drink noma uthenga ini kuba sekuthandeni kwakho noma uhambisa imali uthi ngizoniphekisa kule ekhaya kulo msebenzi enwenzile. Okay siyabonga Mampinkenyo Newcastle ake sizwe abanye abangene nje ngobuningi babo bafethi ngoba ngicabanga ukuthi abantu abasilalela la abantu bamasiko abantu aba-understand isiko sizwe ukuthi wena uthini umbono wakho ngesipheko. Sanibonani mkhulu no Butikhehlelezi isipheko ngokwazi kwami uyamuzwa lo muntu into oyikhiphayo whether i-grocery noma imali ukusiza umuntu osuke enomcimbi ukusizana nje. Okay i-grocery uyasho ukuthi hambe spa fikwenza igrocer i-grocery sho kanjalo ake sizuthi omunye uthini ngesipheko nama calls manje ake sithathe nama calls ukuze sheshe nje sifike kubona abantu 086 10 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 uzosichazela ukuthi yini isipheko nje ngo 30 seconds ku call sizwe ukuthi wena uthini 086 10 10 300 086 10 10 300 usichazele nje ukuthi wena mawukhule ekhaya ukhule uunderstand ukuthi isipheko yini. This is Vuma 103 the healing hour no Khehlelezi uhleli naye la ake sizwe lo uthini. Vuma sawubona Vuma sawubona Vuma sawubona Vuma sawubona 086 10 10 300 086 10 10 300 086 1010 300 Vuma sawubona. Yes baba kunjani? Nakho ke ke Ngikuza kakhulu ngifuna ukuthi isipheko like sisipho usinika umakhelwane kanti lo muntu lo othe baba nomcimbi endaweni ayonto enyanzekileyo. Siyabonga bhuti. Alright ngiyabona abantu lapha ku Facebook ba complain abathi mkhulu inamba yokuvota isivaliwe. Cha ayivaliwe ake si explain lento. Umusu SMS kwafika waze wafika ku 200 into enzakalayo automatically it's either your service provider number yakho iyayiverify besuke befuna ukubona ukuthi akuna fraud yenzakalayo yini. Khumbula ukuthi lento inama auditor phakathi iya verify automatically so you need to give it time then besuqala phansi futhi SMS SMS igama elithi MZO umzo loyo inamba ithi 33013 33013 you can stand a chance to win a Audi RS3 2021 model. It closing date izovala ngomhla ka5 December. Kunomuntu oyibuza uthi why mkhulu yazi yavala late kanje. Kunabantu abacelile ukuthi mkhulu thina we only get imali inyanga mayiphela. La engazi ukuthi ngikwazi uku-SMS maybe nge1000 lami, ngi-SMS nge1000 lami. Abanye bathi mina mkhulu imali yami ngivalelile yoziyoqaqeka ngomhla ka3 December. So ngeke ngilale nje for those 2 days ingakavala ngi-SMS nje. So ke wena osathola ithuba hlala phezukwayo, hlala bhongweni. SMS igama elithi mzo ku 33013. Angeke uzawazi kusangenzeka noma yini wena ozothula ufakazi usho ukuthi hayi 2021 ungihambele kahle ngemoto nje aphuma nayo kodwa khona ithinto yami ukhona ozohamba nayo le moto Darko Blue ukhona ozohamba nayo le moto. Ngizwe mfowethu asivele sichaze lento ukuthi yini isipheko kunjani umntaka baba. Yeah. Okoqala nje njengoba ngichazela ukuthi ke ufuna kube nomehluko phakathi kobugebengu nokukhuthuza umuntu nokuthatha iadvantage eke mhlambe yokulunga noma unokwazi ukuthi lo muntu khona utho analo. One umehluko mfowethu la kwaZulu noma la eAfrika sisizwe thina sikhuliswe kahle
umveli nqa ngithema isidala wayisidala ngendlela yokuthi sikwazi ukuthi sifihlelane ihlazo ihlazo lamakhelwane wakho nehlazo lomfowenu ihlazo lakho uma ngabe mfowethu mzowenza umcimbi ekhaya unotho noma ngabe unamalini ingoba ukuphekisana lento cishe ifana nokufa uma wenza umcimbi uyayidinga izingilosi noma amathonga abanye abantu ukuthi bazothi lo mthandazo owenzayo owenzela oyihle emkhulu ngithi awuhambe kahle nganakho noma ngabe kuyini noma ngabe unakho okunye ingakho engekho umuntu onqatshwayo uma ngabe ke ezophekisa umuntu ngoba abantu uyayakhishibeke umuntu ngoba umuntu kukhona into azi kahle ukuthi unotho nayo bese azomkalela ukuthi ke uzongipheke ngicela ungiphekise ngokuthi kunomahluko phakathi kokupheka isipheko nani nesitokfela abantu babedlala isitokfela sokuthi ngidlala isitokfela uma wenza umcimbi isitokfela leso bese sithi niyaphekisana manje umcimbi cha lapho isipheko uma ngabe mina ekhaya kukhona into engiyenzayo ukukhwezela izinkulu umakhelwane usho ukuthi cha bakwethu khona imisebenzi omuhle wempepha abawenzayo lawo bantu angithi mina nganakho ulengiswayo wami ibhakede lami lomqombothi ngithi cha naki ngithi ngathi ungahamba kahle ngithi nganakho noma ngabe kuyinto engakanani ngoba ngisho nomfelokazi wanikela ngamafadi ngamabili kodwa uyena owazwakalayo ngaphezulu ngoba benikele ngegidi nezinkulungwane beyothenga ukubukwa bebuka uNkulunkulu ngakho ke mntaka baba isipheko asinasikalelo futhi asicelo mase siceliwe akusesona isipheko akusesona isipheko sekukhuthuza umuntu lokho ngoba akusukanga emzweni yakhe ngoba ila ubona khona abafowenu nezihlobo zakho nabakuphelelayo omunye afika zoxolisa wena athi umfowethu yazi ukuthi inyanga yami ayimile kahle kodwa mntababa ngithi sengathi kungahamba kahle ke mina ngithi nakho noma ngabe ke into encane kangakanani noma ngabe ukhulume nje ngomlomo nje kuphela ekufisela okuhle umuntu mangabe ke umenyiwe futhi uvela usukela umuntu njengakumemanga ngoba lokho umuntu bakufanele kade ekumemile uma umemile umuntu mayingakumema ngomuntu lo muntu lo wazi ukuthi ufanele ngabe umenyiwe kulo mcimbi unukiwe musi lo mcimbi lo umphekisa kanjani umuntu ekunukile wazi kahle ukuthi lo muntu futhi abumbizile kulo mcimbi kodwa akazange azazangimeme umphekisa kanjani umuntu okusolayo ngoba ukunukile lo muntu ngezulu sakithi ngakho ke abantu abayeke lento uthatha izinto ngamagugu mayindlela itofela zidlaleni itofela zenu kodwa ningayibizi ngeyipheko ke isipheko sisuka enhlizweni yomuntu nasothandweni lomuntu ngoba akekho umuntu onamabhodwe anele umphakathi wonke anele umcimbi wonke uma makhelwane ufika nebhodwe lakhe athi ngiyacela ukwelekelela la ekuthenini ngane yakwethu ema upheka ukudla kwandele abanye abantu qale kanjalo bokuthiwa kuyisipheko nje kuba futhi ukudla okusuke kuzodliwa abantu abaningi akonganyelwa umuntu oyedwa baba abaningi abantu abakunakayo ukudla umbuzo wami uthi ngizwe kuyenzeka yini umuntu acela isipheko uthola ukuthi mina ngihlala eGoli yena uhlala Eastern KZN angeke ngiattend lo mcimbi akayena umakhelwane nami maybe umngani nje abe sezocela isipheko mfowethu abantu abangasebenzisi igama lakithi elesipheko elihloniphekile nelisuke limboza ihla mayifuna ukuboleka imali yena enza umcimbi engenayo imali akaboleka imali asho ukuthi cha mfowethu cela ungiboleka imali anginayo imali yokuthenga ukuthi ngizozo abantu bazongehlula ngicela ungiboleke noma ngicela ungiphe yabona ngoba bafundisa amadlozi abo ukukhuthuza lokho wena uyakhuthuza uma ngabe ukwazi ukuthi ufolele umuntu ucela futhi isipheko mfowethu futhi sisebenza kangcono kakhulu noma ngabe kuthiwa ke enhlizweni yakho bawathi umfowenu ukhonto ayenzayo bese uyamphekisa akuphoqa ukuthi uzube khona kulo mcimbi ngisho ungaba ngakhona kodwa isipheko sakho sesikumelile ngomoya nangekholi nje mfowethu sengathi yonke into yakho ingahamba kahle ngikufisela okuhle mntaka baba abanye baye bathi kufanele ufake icase lakho lokho yonke into bakukalele bathi into engaka noma umunye azathi umunye angike amakhelwane uyambona nje uze emcimbini kodwa samcela isipheko akezange
angithi uyabona ke angithi mangabe wenza umcimbi wezinja hambe uyowenza ehlathini wedwa eke uphakele izinja namanketshana eke imali ama wild dogs. So therefore mawenza umcimbi wempepho ekhaya awubali ngoba ngisho ukuthi omncane kanganani ngiyabona nje mfethu mawenza umcimbi ngisho ukuthi awuphekiswa ngomuntu mfethu kodwa into uma uyimela into yakho ingilozi yakho izoyithatha into yakho iphakamise ibe utho phakathi kwabantu futhi akanqatshi umuntu phakathi kwegceke ngoba ngisho isiyinga izona eyifike ihlonze ukuthi la ekhaya lomsebenzi uhambe kahle manje wena mawusokhona abantu azobakalela engangisho umakhelwane wakho ningangenelani naye kodwa mangabe ngelanga athathe ngale sinqumo sokuthi ngoba kunomsebenzi la ekhaya ngizoyidela I swallow my pride and go there awazi ukuthi lo nto leyo iuPaulini phakathi manje ukhona lo makhelane othola ukuthi uthi wena usuphuza kakhulu noma usukhuluma kakhulu unjalo nje awukazi ukhipha isipheko thula ungakhulumi kakhulu nje wena kulomcimbi angazi ukuthi ubuzofunani noma ubuzothi uyazi ka ngizolisho iqondeleli amagova njalo awatholakala amalokishini laba abantu abangavamisile nokwenza imicimbi obevele efuna ukubukwa ukuthi unohlobo luni labangani ngoba kunjenje emsamoyeni ibolile nje iboliswa yini womkhulu wongibhazi mina ngoba mina ngizofonela ngithi mina imsamoyeni ibolile nje iboliswa yini nenza imicimbi nifuna ukubukwa nenze nigcine imcakathi ekese emsamo yenu yoyihlo omkhulu ukuze uhlweni babanikhumbula noma wenza umcimbi noma ngabe graduation wengane noma ngabe umcimbi bizamakholo ekhaya abantu mase bebaningi ekhaya bayaxakana basuka makhelwane belekelele bacakise ngisizindlu ngoba mawenza umcimbi kusuke kumfowabo loyo wesifo ngoba makufiwe wonke umuntu ufika bambe lapha uma bambe igeja acenta alungisa phushayo enza into engenzayo lokho ukuthi ngempela imikhuba yasemalokishini le uthola ukuthi kunomama nje hotel pheko ekesi eduze kunyaneni kwe courtroom uphethe ikhezi courtroom useyigaxa iningi lapha akasazi nesivula nesingavuli sekudawena umuntu wazo courtroom lapha awolala naso isikhiye azasifake la emabeleni noma sipophelela okhareni lakhe yini na ubusha obenza ukuthi umuntu ongajwayele ukwenza umcimbi yebo ukudla kufanele kulawula kodwa hayi ukuthi uzube vocal phezulu komsamo wakho ucela inhlanhla koyihle omkhulu uyayazi into yofika ebhalwe embala umuntu hayi alright sizwileke ngendaba yesipheko sezwa ukuthi kufanele kuhambe kanjani kungenzeka umakhelwane wakho umkhulumisi manje ngoba akakuphekisanga sho kanjalo kuthiwa ungazi umqwadele iqiniso lelo ngiyabona lapho lo muntu uzonela yena umsebenzi wakhe bese umsebenzi wakhe awamukelekanga is an insult to ancestors ukuthi wena uphila udondolozela ngezipheko zabanye abantu ushada nje ushatelani mangabe ungahlelile mangabe njengoba lomfazi omlotshelelwa ibandla nje shuthi inhloko phela ke eyawonke lo muntu loyo umfazi wonke umuntu loyo indoda nendoda ayijulukele akukusurprise ukuqhamuka kwabantu bekulekelela entweni yakho enhle oyenzayo 065 08610 300 08610 futhi ngoba ngitshela ukuthi abantu baphambanisa lento isitokfela mangabe mfowethu sidlala isitokfela lendini ukuthi umandla mangabe savumelana indoda mangabe kukhona shada phakathi kwethu sikhipha inkomo noma into ethize noma shaya u10 silekelela mfowethu isitokfela leso ngifuna ukuya lapho mfowethu so it must be clear ukuthi isitokfela abantu bahlula ukuhlukanisa phakathi kwesitokfela nesipheko ake sibekeni nje beyiqiniso bafowethu lena isipheko asiphoqo yebo awumkwatela umuntu ukuthi ukhipha into engakanani bengizothanda ngelinye ilanga isipheko ningajwayele ukusenza kube imali isipheko kwakuyinto wawuthi mawufika emakhaya ungene uphethe nawe bese beyakuhlangabeza esangweni bezothatha umkikizo bakekeze bathi awangena umfokazi bani ngoba naye uzosiphekisa la ekhaya kwangayona into yokuchoma yokuthi ngene nebhodlela elibizayo umuntu wayingena nesaka lamazambane azangene nesitsha semilimili esimbozile esithwele ekhanda abanye bangene necase lika drink abanye bangene nokwehlukahlukana kwazo hayi ukuthi umakhelana usamkhulumisa ngenxa yesipheko
kahle kahle mawuzoyenza umcimbi leyo nto uyihlela wena nabakini noma uyihlela wena wedwa ngoba kusuke kuyinhlanhla zasemsamo uma ungasamkhulumisa umuntu ngenxa ukuthi akakuphekisanga uzonela umcimbi wakho asigadeni kwesinye isikhathi imicimbi esiyenzayo uthola ukuthi nithi ayimukelekile edozini kanti uyone wena usuke wabheka ukhehleleza ukuthi yini ayilethayo usuke wabudgetar ngami ngabudgeting ngami umcimbi ngowakho sipheko mina ngizokuphekisa mangikunika manginganako futhi ungaphatheki kabi because phela leyo nto isipheko ayi futhi Themba ungizwile umuntu uzwile mkhulu uyabona mkhulu enye into futhi ungakusebenzisi lokho ukuthi mina mhlazane nomcimbi ngangimphekise ngekese lika goloko yonke into mkhulu yena mase wami umcimbi useletha yena eke u5 liter eke ewebhakede lotshwala besizulu cha uyangedelela shame wena ungayithindela into omngane ungayithini cha yazi ukuthi ngempela abanye abantu bayizinja have beyizinja so uvela ungamphekisi moso umboleka futhi ufuna ukubukwa uyalunga uyakulungisa ngoba vele ungamphekisi into esenhlizweni yomuntu nenobuNkulunkulu nenempepho phakathi impepho enhle iyo kanye ethi awulinganisi ngoba ibalekile ukuthi elinganisi awulawo mathi liyansizwa ibiphila liyansizwa isakho